Hai. Sekarang kita lagi ada di Bukit Arosuka. Kota Taman Arosuka. Kota Taman Arosuka di Kabupaten Solo. Solo. Wih, hati-hati nih, kesetrum. Oh iya, ada kabel. Kabel listrik, main kabel listriknya. Ya, ini suasana Kabupaten Solo. Dingin ber. Sebelum nyampe Payakumbuh, kita rutenya itu rute Solo dulu. Oke? Stay tune terus vlog Ikobana. Check it out. Hai. Sekarang kita lagi ada di Danau Singkara. Nih, kita lagi ada di Minang agak basan di luha nanti go di nagari kita Payakumbuh batia galamai nanjasi bareherandang lama rasonyo di nagari kita Payakumbuh labuan lurhinana mambantang copaanana sapanjang batuang ada inana sapanjang galah si buki ngalau nantabaya. Melanta ada apa? Melanta gue kan ada solusi. Baca kok. Tuh nggak tuh. Pas Tuhan, rekam. Payakumbuh nagari kita nan ranca di lingkung bukinan jauh gunung. Iya hari pakarannya hari akai rami balainya daerah mudo batang tabi ayahnya dania galang